Hello everyone, welcome back to my channel. Laison to sim Krista zala ka ngai lut ka Sopi data te ho. Ka channel na hung zein ka kipa ma zengen. Na hung lut hi zein thua ka indo nomin. Christian khat hi zet wa hi Sopi. Bible nisia Simjing thailo. Hi guilty feeling na neyam. Na ki oi mo ka em. Ye cho Christian khat ni hi zala cho Bible na Simjinga thla hin. Isimjing thailo jena hi. Iti say daham guilty feeling na ti cho ki oi mon khat hi lung thi ma di cho mi him khat hi na zala hi cho na nei kha em Sopi na nei di kam ka kata sanin na azi chu nangman pathin na ngai lui Christian khat na hi in nang jong thagawa na hal nom chu tinglet Jisu Krista ta san hi zala chu na khan to nom hi cho a hi wanga I khan to nom wanga chu I Bible hi kisim nom lo na ka sei nom pa hi Sopi nang na chang se ne poi vanoi le cha na mi tam ta nel som nel za Christian ho hin nisim nisi ai pathin thu angai nom amawang pathin thu lagaw thingin pathinin avop ahin a hele khabu hi Bible kisim nom lo hi cho nisi ai mi lo sen ki hambol nom wanga hi azo zo lo dunia se nom chi pi ham tel ibidang ai chi hi thei ham dunia hi ehon uncover in bology thugu ho che ipidinga hi eho ta sa no hin ipidinga Bible hi isim nom lo ham isim jing nom lo ham ti hi kain sai de hin ama sa che sei le lack of desire thanuk na lo na chuting le kicha na ji ham pathin thu chu lagaw thing thu e jon ke ma ka chon chen zemin niti sei dam secret tai koi do a hi lo le iboi wal be se hom inato I office ka ina zia iboi wal be se hom college ka ina inato nawa I khambol nawa I sum kolve nawa office nawa iboi je wa I hung thun ti ilal wal be se wa hi chin nisim nisia distraction ina na pa hin pathin thu ai sim sa nom lo ham chi hin sei do hin dunia message ka sei hi za cha na nga chutile ki mai mo na nga ka sei hi poi thuta cho hung do na nga ka sei hin chuting le ho in khol do hin ipidinga ipi chun pathin thu simjing ne dinga he ipi hin ei tu chau ham ti hi pathin thu hingjing pathin thu simjing ne nga ipi hin eisu mo mai mo ham ti hi in khol do hi Sopi video ni khat kan semen hi che nanavet tavin hi chi video kan sem hi paten ve leo chan Christian tam ta in pathin angai lui amawang a Bible ke khae di thei mo nam Sopi ipiji ham thanop na nei lo ham mi tam ta in confused cho alungdong cho tulai khan kho hi 21st century hitan Bible khang chu itilai ham AD 33 zowa AD 100 lang che taute ai lo le BC khang la Genesis lang ho chu sim til bu ho chu BC khang lai cho to anang khang to na Delhi ke te poi Mumbai ke te poi officer lin ta Ihiu cho ai lo le khambol le khathim ta MAB Ihiu Silong Guwahati mun cho ma nai to wa le kha sim wa ai le masang lai kel ngoi ching khang lai thu ho kisim kitu thailo mai thei ne thei wa mu sei hi hitia he lungel hi no pha ji ham elo le confuse ham ai lo le in to ji wa hi boi ham ewa ka sei nom te ham tele pathin thu hi isim lo wa hele pathin thu hi lagawa inei lo wa hele isim lo wa hele ilagaw hin kho hi gilgil dang cha ilhaw hi Sopi te ho nangma na ta sa hi ni khat ni anet tui nelovin koi tang na ta sa gep thade he Sopi hijuga gelin pathin thu ina sa lo Christian mai hiu Christian ikitiwa pathin thu I pho nom lo tua ka sei nom je ham tele Bible hi mitam ta in ho ina Sunday nia chewin pastor hole
diken ho ai lo le reverend ho dinga dana igelo ta cho atam zo reverend ho ai pastor ho tu lai na to mo lo ti daham ai lo le hobung in goi lo ho cho bible long sim zo to lo asim po ve ka ti pon ki sim zo to lo ki han zo to lo abang loi chon sermon emu ting le bo pathin thu ki phong do ata cho pathin thu hi hingjing hin pathin a hin na le khabu a hin na a hu a hlana le khabu hi ata san ho denga ata san lo ho denga chu le kha pheng mai mai hi bo cho hi ja chu I hon do dio I pho dio I sim dio tawn e man dio I ta sa wa hi I ki transform ki khel do hi tunia nang le ke ko ma ka sei pi no hi Sopi hi chi video neu cha ka sim ni AI mang cha kan sim hin gelin Sopi Christian khat na hi nang le ke yong Christian khat hion hi ve ama wang ke ma lung yal da den Christian ho hi zat zana ka ga le khenin ka lung yalin khat hi le very very pure Christian ti taute pathin ta san mong ama ho hi ipi tiwam tile Jesus Christ a hong ting le ama ho hi hlen do a dinga nul ne be hin khomang pathina da ki ngai jing mong ama ho hi Christian true believers a kasim do hin I hola in jong a hlavin I hobung sunga long mi khat mi niong hi mai thei chu ani chana che pi ham tile believers ho na Christian khat hi cho hobung nga de gang pastor ngi mai thei reverend ngi mai thei spiritual leaders ngi mai thei deacon ngi mai thei elo le panmun nasata ala mai thei hobung sunga chairman secretary ngi thei elo accountant ngi thei mi met de nga wang cho ma cho pathina hat ta na zula sa ne elo mi vet de nga hat ta ama wang pakai so hong ni ting le am ho cho dal ha ho ka tin he cho mi him vet de nga jong pha mi lung gel de nga pha ai wanga cho wan gam an lut lo ding ho Christian ani chana ho pakai so in ke ma na ho ke hepa poi ti ati di ho ka tin he cho ka sei nom che pi ham tile hijin cheng chule mi tam ten pakai ko pakai naminaw thila ka no do lo ham namina thil kidang ka bol ham namina mi tam ta kain puilu lo ham hi cho bunga mi na sa ta ho in tam ta ka sa ai lo ham a hin ti do cho amawang pakain ai pin sei ham ta bena ka sei pi ni ke man nang ho ko ni ke boy pakain sei de cho hingi ki pa ome nangman ke ma ta san mi tam ta ho bunga nan puye amawang nangman ke to relationship ne nei boy connection ne nei boy ke sangin napakai ke sangin sum na ngai lun napakai ke sangin na hobung na ngai lun ke ma na ngai lu boy nei ngai lu boy relationship ta ki connection kitimat na pa hai na nei boy nei ngai lu boy a hin ti de ho ka ti so piteo he cha lai na om ni dan he chin ting le mi tam te na sei bible a ki sei sa he cho ain sei tho de ho cho hi ja hi ka so pi pathan gi yalin nang le ke in hitia pathinin hin sei hum ti zan me so pi ya an pathin di pa pathin thu simute ka ti hin pathin thu simute very simple ta e lo ho pastor even ho kido uti he o hi che kha he poi he pa ka the poi ne hil chenin a hi lo le doctor ho zo si doctor team gao le kha team pen ti taute pathin ineu bible simutin pathin dongutin the holy spirit lagao thing patin e hil yo chu athum chanas koi ho ham tele mi vet dinga phara phat ewang ama aina chiting le iti sei daham alung han bai ho na om dan cho mi mu de nga cho zule sa ne lo ewang in lang achi ting le ama lama ngai mama lung hang jing ai lo le mi de nga cho asopi sangam ho hojing thejing ne thiam ka sei chu insa il ho elo le amu to dam te lung hanga te ksen za yeng hitia Christian tam ta ki uma cho a percentage wang sei pong ting ke hepun eva imitam ta yo mo cho hobung dinga cho sin thei ta kyum ai wanga cho
Sopi sangam ham ai lo le koyam khat denga cho kisu mo na ting le chun ama original color cho hongdo te amo he athum chan ho heaven amo cho I ti ang cho jisu ka sa ting le la ta wa lo di ali chan na cho vena ho na tulai zule sania hin khomang hiti ai galitia bung nga chang som lako apat som ni la khana hin khomang ho chon than hoi chiting le kina kinil ki pau tam zu kham el tol gol bol no kilang hin nei ti ho kati na hin hi cho he pathin gam alo lo di pathin gam lo di ho chu category number 1 category a pathin ti ta ho bo chon pathin gam lo di hin alo di hin adang ho se en pathin lengam alo lo di he sopi paten ke galin sopi kasai hi paten nangai ya hi le hu hing ne hi na bil kola na za ya na faith come through hearing kiti cho a hi le bible na sei cho ama sa video kasim hi ve leo chen ipila na ngayam love song na ngayam a hello le pathin la na ngayam inzo a kasai banga chon nalunga hung lut cho nangman na hepoi hichila lyrics ho aza zat gam ngai lut na la ka ti poi hichi iminem ti hola hello le tulai love song zat cho lungdei nu kom lai to lengding hello le zatam la hello le eliros kanung sit dan cho aza cho la khat gel da nga ga gal imacha se hello cho wanga love song hi ngai ting le ki brok nom tulai ni me tam ten sti ka brok wal be se ibyam brok kyong ka het be se lo hin ka stress out wale na ti chu ki pa thailo lungmong thailo amawang pathin la ngai lang ni hlum ngai lo zai on khopi hello le I have decided to follow Jesus ti te hola ga ngai le chun lai lo chu te la he atu sim te ga ngai thale mi khanin megalaya nok seng ki te pain ama ala azinu acha pate hotenin jisu krista hin nei je wa house upon thala kabli hi cha ko na naji pakai su pai hata na tile ka pai hla lo de vanoi min ezu hi jong le ke man jisu ka da hla lo ding the word behind me the cross before me ticho vanoi kanong kama cross ome hitia na sata masang lai 1920 khanglai ya pathin na sata hinta sanwa tu 2025 26 lingwa ke ta so pi christmas sane bo inga le lo ham paten gelin tu ana now hi mumbai delhi silong guwahati monchom choma gampa ma foreigner jong i singapore ra dubai amon mo na aerospace hivin cabin crew tam ta itong ve so pi paten gelin i na chewa ho in kai zo thailo piu ama wang pathin thu isim jing wale if you are true believers hichalai jo ka sei nom point hi jisu krista hung ting le thendo mi ho ihiu bo jo apoi moi so pi hija ka sei nom hi pham tele la ingai ting le pathin la ngai tin laf song ho hi hangai po te ingai lo thei chana wang phai ka sei jo pathin thu a kona hichi lyrics so hin ilaga o su hale ti ka sei jo minu mi pa nu nga go hlang na hi in hichi ka sei nom ne pham tele nalung gela hi na do manu ham elo na ji pa ham na ji nu in he o pathin thu in simpe tango ti han lang le na ki pa dam ai lo le ka ji pa elo la ka do ma pa cho aki gospel sa ne ve ti a ji na sei sit ham na hi ju hi cho tu lai ho ikiza pi u cho pathin thu ikiza pi po te so pi khala khat ki til kho to in ten ko ima ki perfect lo cho hi ja ka sei nom che pe ham tele na na mun che a hin nar song ni mai thei na to na o ya on hi thei low ball mi ong ni hi thei ele housewife na ji na cha na naw na do na hi ti a hi mi mo ni a gen thei ta in kho na man thei me thai jong ni hi thei hello le pagong jong ni hi thei hiti again thei ta hin khon imanu mai the hin hewanga na ilung thimen pathin yel do jingotin pathin thu very open to all bible hi mantam hi lo pi cho iphone 1,50,000 man iki cho zo chme
ai le Bible zanga ham el sang khat man ong ki gi cho zo lo tu lai dit is gyal tang nunga go thang ka ti poinu piu pa ka ti party che vacation che wa sang sang isu mang chu me restaurant phana che wa KFC a che le a minimum a hi sang khat ki su mang cho Bible man khat cho Sopi gyalin pathin thu ina samo dan hi Christian gi ti ngam na lai cho za chat dan hi Christian khat khe ke tia Sopi sangam hong ga ki thet kit na lai tulai ama ka video ama so te leo chun ho in tam ta ini ta a ho bung ho nga ki khen ke no ken ka sai nom che pham tele kb si ana kai zong la tv ana kai zong le hoi lai mona chong thu op discharge chen kai in lang hoi lai munin kai zong la chun pathin chu khat he chu Jisu Krista na ta sana ama lung dia hin kho na man na le hoi lai denomination kai zong la chun pathin na ta sana hi le Jisu Krista di ta hin kho na mana pathin thu te ki to hin kho na mana hi le van ga ma na chi de hi Sopi hi chun denomination a boy poi ki ti chu tulai ta ta hi am ho cho hoi poi chilang a pha poi tia ki ho to lo cho hi chlai ka sei hi ama sa ka video che ve leo chen tulai hi we become what church planter hi chu but we are not becoming the church itself pathin e ho chu ho bung a ho bung mi zo te en ko ran ko do the chosen ones ati pa cho I lo ve ta cho I ho bung a hi hop so mai cham tam tai pi wa I ho Christian hi cho I ho ga ki seilin han lang le pathin he sa hi cho ala sum hong lu zo se 90 per 5% ho he ho e ma gol no mai dinga golden jubilee ka ti poi centenary ka ti poi ho mai ya danga ho mama ai ki mang ki cho alang khana chun hengi chi hobung program cho hinai ama wang pathin hello ho missionary adanga iza da su mangwam Sopi na Sopi na sangam tulai di dia tulai galmun tutam ta boina amona hin ito utawen communal ethnic violence sunga hin mitam ta sang som ni sang som thum hi in lo nei lo khogem nung hi ta cho infala kona hung ki chon da un chuteng le hi chi border area kona hi Sopi meli ho ta tawte amotan I hung ki gal tawen hi cha kona hin hung zam che tawen hi cha sum tam ta iman sa na ho hi gelo te Sopi hi chi relief ya Sopi ho hi denga ha ga gele lungset umin pona na umin ama wang ka Sopi paten gelen am ho denga ho bongin pi to pim hingi atong jong chu mai ti hi chin ki ka atu chana he khamna thia kingol sa na lai I ho bung sunga na lai chu Sopi te ho re mai cha naw te tam ta cho khununga hong khang do di ho hi cho ho bung ho en I pia pa ne la wam nam phu a ri he ke ma I cha naw te koi wa hi le phachum loading pathin thu I pi ma phachum de hi poi ama akor isu het nga ya withdrawal symptom ho hi thema rehab center I ti bolom khe poi thema khanan zu pi du ham elo le lu lai pi du ham nicotine pi du ham khamna thei ho ne num nu denga hitia ban mana he pathin thu te hi ahin me awa hitia hung khang to to wa de hin ka sei nom che pe ham tel mi ko I ma cha hi keng khana ki ding zo lo hin ki thu hom chit chat de ka ti ne hin 95% chu e ho bung program je asanga chu pathin hello lai hola iman wa jong phalo ham ti keima lunggel ka point hin hi che kinil kina na dinga ka se hi poi ka Sopi te ho pathin ap hin na thupa hu hing ne ke mu zo nung sangwai hin na thupa keng chot ka se do Krista galwan in nei ni du pa cho Ephesians chapter 6 a che pi sayam tele Krista galwan dan cho hu hing na la hu pathin ki pa na thupa keng chot chon di na om pho thu ta ki kong ki ga ding hi chi ho cho pathin galwan pakaya hu hing na la hu cho chem za me cho ka sei nom pen che pe ham tele hin na nei tele nangma adinga pathin galwan chu la lu hu ta na lu hu ta cho na om pho zo si men lang na lu changa chun helmet da tele nagal mi pa diabol chun na lu chang avo chip de ta cho hi ja cho
ta asan nan ne ta Jesus Christ nan ta asan teng le hi chi helmet of salvation ki ti pa hi na ne te le satanin iza nen lu chang khian jong le na lu lo di ta cho na chon di na om pho che ipi nga ke ti ham tu hin ke ma hen elo nang man Christian ka ti lang na so zo hin kho mangin lang mi mu dagen ahum halen umin lang azong aselen umin lang zula sa ne lang idi na chon di na hi ong ama wang nang ma chen mi te mu denga hello la pat na pathin mu denga pakai mu denga chon di ta hin kho na mana thu ta hin kho na mana hi le min chinu che pa boy nu hello le thang boy cho ki kim cho a chon phadan cho mi pha hi ta min na lung se na min na za bo le cho hi cho min nang denga chu na lal na hi cho ya cho na chon di na so na om pho hi cho nang ma denga min nang ma na za na hi cho hi na do dal na hi cho thu ta na kong ki ka una ti cho efficient bungu ma cho thu ta chu I kong ki ga ting na chon ibda thu ta kong ki ga na tiu ham bible ke ma gel danin thu ta kong ki an ti le thu ta chu mi yo sin he so ken kong ga ai bidanga ki ga ham I kong ga na hom da la gal kon ho chi ti ga kon tham na to ka ham kha chu gal mo na thong ki la le na za cha di cho na zum him khat zum na khat chu I kong I to ka hung kle la ho za cha men hi cha chu na kong ga chu lai than in ge ga in ati nei chu ya thu ta pa chu mang le chun koi ma chan na ho ling zo lo de min nang ma chu na he se jong le thu ta na pa na le na lu lo de ti nei chu hi ja ka sopi efisha bungu ma chun ipi seam sang som na li a chun hiti chun thu ta in kong ke ga un chon di na om pho ke on chule go sa cham na ke pa thu pa keng jot ke sevin ibidanga cham na thu pa hi ibidanga keng jot tok te be ham keima gelan mitam te na ale mai the keima gel wangin keng jot hi ibidanga keng jot ke siam khat cho hi le for own protection na lingle khawa kono ei protection la ei ki thopi ei do dal pi chula alang khana cho keng chot to hin I kyang hi kil ha jing lo hin ipo do tan sele hi ja cha hin na thopa ki pa na thopa hi I loi le go la chi le wa le to le sei phong le dinga hi chi hin na thopa chu nang ma ko ma jing di ti nei chu nang jing ale nang man ho lim ting le ki pa na thopa ho hi hu hing na thui mi ko na sei son pi ninga khathi ne hin hi di ang ka kila in keima theology nong ka hi pun ama pathin ho pi tung zu ya kan sei hin keiman ka kila tung ja pathin nei sei pi tung zu ya cho ken sei hin ka sei khelom zol ni ngai da man lang ka sei nom che le hu hinan lu hu chu kila un lagau chem jam panon ibidinga hu hingna la hu kya ona ti ham pathin ngal wan zo sin nei zo teng le kilo pa cho ama sa ai kho ba che bi ham te le efisha bung li chang som ni le segi che pi sam chule diabol chu mun ot hi ru na ti cho na efisha bungup chang som ni che vele chon azi chu ei ho ta sa phele ti san to ki bon hi po ve pi ho to tha ha thune ho to hi chi vanui muthim vai po ho to van mun ho a lagaw gilo eng si ho to ki bun zo hi ve ati cho chang som na thumai pi siam hi je chun ni kho phalo nia na le thu zo na dingun iza kai na bukip so ke yuwa na din da theina dingun pathin galwan cheng se panun ati cho hi ja chu pathin galwan zo se ki wan zo teng le defensive position ai omu cho amawang chemzam chu hu hingna lu zo phana cho lagaw chemzam pathin thu hi lagaw chemzam he kati cho ibidanga pathin thu lagaw chemzam to te ham thu ke ti pathin thu very very powerful he cho til bol thei ta cho pathin thu je along satan kinodo ama sa pathin thu je a pathin la angai jena cho David in jong soul athat denga lung thim sit pa cho deliverance a pe cho hu do na pe cho ya a cho pathin thu ingai jing teng na lung thim ki khela ei ma hin kho ai is subconscious mind so nga lu na ei ma I character everything change ei bo transform ei bo le cho hi ja hi thagaw cham jam panun
diabol chu revelation a chu revelation bung som na ni chang som che ve leo hen satan hi accuser hi na kain sim de hin revelation bung som na ni chang som akim lai hin sim ting aji chu isu piteo he se achu akele tha hitai ama chun ipathin hingowa ama ho chu asun azana a he sejing ji a hi ti chu a he sejing ji means the accuser satan hin ama sa ka sei bangin satan hin nang la ke ho hoi ki kim na thang boy satan hin ni si ai pathin hanga ni he u chu ai poi ho hai er ki kim hin pathin na ta sanin e wang ma hin langa gu thim cha zu don chu langa ho mi sei si chu ita hi pathin ngai he chu me ya pathin to gi bon jing he chu hi ja chu so pite ho hi chi pathin thu ka sei nei lagau chem jam hi pathin thu hi panun diabol chu mun ot hi helon kiti hi so pite ho tunin kastu se ho hi ma cha na yal lo mai thei chu ama wang ka so pite patan ngain nahin khu ni si nahin khu hi patan gela chu pathin nan pan pi na pathin hin hu na pi na ni si an na jingka na tho thia bible changa sam number thum changa keima kalumen ke emujin pakai ne hoidama ewa jen khong tho ki ne ki ti choi ne wa pana chapang chi se na he chume ama wang pathin pathei bu i chen na pa hi akum sia birthday ke manga ema pathin ke phalo cho ga yal tang in khu ga yal tang kum som ngwa som gu bam pathin in elais pen ai pi pau hi cha mi hi min thi na hi ke pel thailo nang na ke ni khat i thi zo tho de he zo pi angai zo se tunia ka holim na ngai zo se hin ni khale thi to de ki le jong la chun nang ma IAS officer hi jong la chun Queen Victoria ong athitan Katrina ka ti poi Aishwarya ka ti poi nang ma hoi pen na e ho sunga long min phang pen min phau pen ni hi mai te India sunga mi hoi pen ni hi mai te among ti tho ding sap chaung thi ding leng chaung thi ding again the pen paung thi tho ding chi the ugliest truth hi cho koi ma cha an thi na ding hi koi ma cha ki til ho lo cho ki sei lo ai wanga hi chi hi na hoi ding the ball ding ta mi jo sen brand endorsement ke ball ai wai thi na ding ai koi ma ki prepare lo cho jing le thal ki thing the cho me ka sei nom che bi ham tele achi ma so mintin achi nu kha mintin kum som ko loi hing loi mintin kum za khat hing loi mintin pathin na phathei bo dung zo ya nangma desini na fe na kisun dung ya cho pathin phat cha lawa na tep lawa kham na thei ka ni number 4 lo na ki ka ma na thi lang le hi chu pathin dei lo hin pathin na pe na hin kho hi kum som ga ham som sigi ham khoi ten ke manin lang hi chi sunga chun na sim pa pathin thu hi simjing en lang na thi ting le I thiu ting le in sung mi dinga cho o kai pa cho o ka unu cho ka dong pa cho o ka dong manu cho kalung among ta ve krista danga hin la ya hin khunom ta ki pa la thanom ta hin khu manglowa krista danga lung thing sa hin khu mana jisu krista na hin adi ta ne je en kalung among e ti theina dingin hin khu mangu te so pite ho nang le ke patani tuin ka holim pen ge la chon sopi nalup na muna na ngai mai the he na ko ma jong koi ma cha lo mai the na sopi yong lum the na ko ma na u na naw na nu na pa tong mai the ai lo le na to na muna na lo na to na mun ai lo na bone ma na ngai yong mai the paten ge rin sopi ni khala I thi tho du he I thi ma sang wa he e sopi sangam dinga ai lo le eka pidu ham ai lo le ai ning khelwa oh ama cho thi tin le akizen ne en so mi te dingin anava e ti du ham ai lo le pakaya danga ama tamang hi a umpoi ekiti pi dam chu gelin so pi ti ho keong ga gel ji cho ka so pi ka sangam ho thina in to ting le iti hin khu kamandam tyo ka gi gel masat ji hin keima ka thi ting le ka in su mi ten en ka hu du ham tyo ka gel ji ama wang ka sei nom cha pham tele kristan jisu a hinadi ta hin nei ting le sopi
lấy sẽ lùng ngay cha na ho hi kinei lo hi kinei na ma zong la pathin thu in sim ting le lagawin ei ki thu pia lagawin mahor ei nam khum pau hi Galatia songa Galatia Ephesians chu thado ding ni khoa mahor ki Ephesians bung khat chang som la thuma chun lagaw thing mahor ei nam khum hi Sopi te ho pathen ji yalun katu se ho hi mo thu thu ka se hi pon pathenin na za sa nom je na hu hing na chu faith come through hearing ti pai pa hi salvation hi pathen galin Sopi te ho Ephesians bung khat chang som la thuma chun ama chu nang hon jong thuta hu hinga umna thupa chu na za ova ama na ta sama tu tep sa lagaw thing mahor na kinam ne ti chu ya chu hoi ten ki gialutin tu zan elola tu sun elola tu jing ka in pathen gi gialutin in khoi mandan Christian khat khe tiwa ipidinga pathin thu isim nom lo ham I bible lo hi ipidinga I ki cho nom lo ham elola ipidinga I mo koi koi ham chapong hoin bol pen a an sut sut wa amo botel lo umtan uga go wam dililla pathin in luhang gen ta ki go wam ki nom lo thing khunga ke mo koi twai Christian tam ta ki hi cho hi chu naman nom lo zong le atha ki cho in pathen thu hoi dan sim kin in akimu thailo ting le namit in namu thailo ho na za thailo ting le pathen thu ko na sei pi ding ham Sopi hi chika chun tu hin pathen thu sim lo jin pathen thu sim lo jin izat nei na ngai gut ham I ti pha ni koi gut ham pha le ni khoi nang ma na nga lo he Sopi hoi te ki yalin ja chu Kristan engelu naw he phat ti cha hi gelwa hele injo 4 types of Christian gadi cho hoi chi pen chu na hinu mam pai do ho al ho bungin na pai ho cho pathin na pai ti he sa athu za thum na chan na pa cho amin mai ma Christian hiya ho bunga de ngang la thei ai wanga ama de nga mi mu de nga gu thim cha alung hang jing Sopi ho jing hon hinom ham hello le ho gut ta hi a pakai ji su hong ting le ke ma nang mo ke phapoi anti hon hinum ham hello le ama sa pen and the true believers ho disun ta bena ka sei pi ni hi ka chapa ho hoi thang boy nangin na hin la ya ka thu na ni lowa hin khodi ta na mana a hi lo le nana chon se zo se ka ngai dam sa hi I chon se na kona in ilungel hung kinung heya pathin in bel alo pidan hi cho Krista di ta hin in nei ho hi cho hin hinom zo ham Sopi pathin gi alute number 1 Christian on hinom 2 pa ni nom 3 pa ni nom 4 pa ni hinom ham ki gelin Sopi tua na khang na nei lai pe hin pathin Jisu Krista ta san loin revelation a ke sei cho a chon phalo bol jing hen a bo cho bo jing hen keima khong wa ding he tai tin mitam te in pakai Jisu Krista so na para hong the ti tulam kum sang ni wal ta cho pakai song ding tu lai di ya jong hi tu la la hi September 23 ting le hin US 10 pakai Jisu hong ni tai Jewish day Passover feast mang ne tai mitam te in tu lai YouTube velation revelation rapture ho amang wa amuwin hiti hen za chom manu le sin a kios ho boina tin tang ho he amuwin mitam te in gaw thu a pathe nei mu se ti tam ta se win a hoi chu hi jong le pakai su tu ni hung hen jing hung the hi ho poi nang na ki gin pho na hi le chu cho a boi poi ama wang pathen thu ni pi sem pathen chapa hong di cho koi man he poi ni dan nang ma ki gin jinga nunga som thulem a sei chu pi ham na thau me I thau me yo van gol wa na cho I thau me yo hi wa jing dinam mo in nei pu hong ting le ini mut min lo du cho I mu milan kha le boy de hi tu in ke man ka sei nom che pi ham ti le Bible Simjing nang pakai su hong ti ka in Bible simin ka ti hi lo pi cho do your own style your own way nang mai normal hin kho chu mangin ewang pathin na da ki ta la hin kho mangin Krista adinga hin kho di ta mangin Jisu Krista hin na nei ki very simple hi cho
Christian khat hi wa 24/7 ni khana jong minute nga jong pathina denga pathin thu isim nom lo hi so pite kalung dong hi ke wang verse khat le simin gati hi poi bung khat le ga panjing tang New Testament in panin kho poi Matthew a na sim nom lo jong le Matthew Mark Luke John no sol cha pan pan thei Roman pan panin kenyong Galatia pana ka pat hin Bible ni ve kana sim chai ewanga chu quiz a danga kana sim hin tun wang hoi ta kasimin pathin nin ipi sai num ham commentary ho teng le Google ho ka vezi in ema danga ipi apply the ham ti hi hoi tan pathin dong tin pathin ipi ne sanom ham tin ido a hele pathin ne he sa oi chu Kolesia bung ni chang thuma chu ama a chu chi na le he na go do si ke sel hi sopi hi ja pathinin he na chi na ipi no ho hi kan man cha a thagawin e ho pin ho kaman cha nang ho dinga record hi zong le kahin se hi sopi paten ngai jin lang na thagaw hin kho a kitil kho na hi thin nga hi kahin se ji hin sopi te ho mitam te in tulai katse hoi ti se dha katusim channel he ka channel he tusim channel na hi in tun bang Jesus Christ a hin di ta kani phanin pathin thu sei na in jong thil phamol in kamang ji en among loizin tusim hoi ti se dha hi very logic boy hingi katusim iti bachula khupting la ngambom ho cho isei ting la ngambom chu iti thingjabung na la tha songa chi iti thingjabung chu agat thla mam ipu pa te khang 19th century sa na hing ho chu ga yal tang hi chalai khanga khupting la ngambom ho ai lo le mailang ko ho ai lo le na gal ngam ho ai lo ram dil ho cho chite ho cho ani het yong chu ching ma ma ho cho tua ai hon la tusim la kisim te to lo we are just depending on what AI hello le se chi na dong ju ya science ho min 19th century sa min ana phu do ho experiments ho ki bola hi cho ki sima 19th century 1947 na izat se pai ho ki sa to hing ham to history ho ki sima ei ma chu le khathim idi giti the hom ga yal tang education ki ti cho modification of human behavior hi bo chu me we are not educated for that only ne khathim ki lo pi chu miu je le khathim ki isim te le ki he ka sei nom chu ham te le pathin thu chi bidanga isim thon dan chu ho hi khan to wal be se wa chu pathin thu isim le I confuse ham ti chu ka sei nom hin ke to mo wal be se ham I time skills chu na I time lapse wal be se ham ka ti ne hin in jo a to sim logic poi ti I mean an comment an kamoji in I go sim mo khat cha ata jong ka yal pon alung su to angin ngena bo ka gyal hin ai wa cha nok na denga ngai jiu tin kinil po tin kina po tin ka sei nom chi pham tile Christian khat hi a hile ipidinga minute nga cha jong pathina na ipi nom lo ham ai le pakai so hung ting le Christian khat ke jalin wan gam kalut na lo di ham ti ai mi tam ta ki cho lungdon oma he na pakai sun chun e ho cho discount na ipi iba sa ki jingo so pite ho achai na ma ka sei nom che ham ti le hi Bible hi ki cha na nei po te so pite ho avoid jong bol po te na sa lo winong koi po te don se lo winong koi po te pathin thu hing jing hin Sambail David lebu at episem te le thy word is a lamp unto my feet ati chu pathin na hin na thu hi khowa banga na hin na thu hi ka keng din lampi a hin ka lampi e ko mu pi khowa ati chu hi ja hi injoa ka sei banga chu diabolin igal mi pau hin hi chi sim sa lo te ding ki po do sa to le ain po do ni le chi pai lung thim chi pau ki he le ti he le chu hi ti ji na hi igal mi pau hin diabol hin van til gilo ho hin van lai zola van til gilo ho hin kha te ding pathin thu him ki pa na thu pa hi to a kholim na jong hi na za sa lo ding thasit sa dingan na ki hambol hin ama wang pathin thagau thing chun na lung thi ma cho phongin ta ako wa peng jing ai cho he ja so pi
tu ki ti hi nangma hi jing khu satana hi je hin jing ding nga hin tun nangman na bible tu ni kho in chang khat cha hi jong le pung khat cha hi jong le phong do in lang simin pathinin na lagawa na alung thima pathin ahina ahu alha khumpa pathin thu thing chu na lung thima him to chamza ma ain su de chu pathin thu hi chang khari jong le na lagaw hin khoya hin man cha ding na lagaw an su hal the he sopi a chainan ka seinom chi piham tile tunia pathin thua ikholim naw hin nangma la lagaw hin khona phat chom pi long se te en sopi hi chi video hi like button neu cha hyong le anabol in lang ka phat chom pi no im cha poi hewanga hi chi like na ga bola hele angai zo se na bol wa hele YouTube algorithm in ha chi thusim hi chi thu hi mi zo se na ngai no me mi na ngai no me ti hi ain push de hin na hi ja cho nangma na phat chom pi hele na loi na gol na sopi na sangam pathin thu na za sa no me hi hele amho ti jong share borin lang nasti cha na koi no nangma thu hin nei ga subscribe ma hi le pathin thu ikil naw ihin khoi phat chom pi daw pakai su ahung ting le nang le ke ibon chawa dal ha lo wa pakai to van gol wa che khom the nu ka dei sa za le chu he chu sing pathin thu ka sei ho hi mi zo sen nang na khang inei lai chanwa iza the ni wa mi zo si kol nei zo sen pathin thu hi iza the ni wa hi like le chuting le share le subscribe bolin kati hi bowe chuting le chaina ka seinom chu hi le isu mi lo dio wa ka de chu ham tele nangman bible na pho do jing ting le taw na mangin taw na man ta pathin tunia ipi nei ho pi no mam na tu thinga hi pi ka kil thayam ti na pho do ting le na lung thim pathin ngen tawin na taw ting le chun pathinin na lung thim kot an hon ding pathinin nangma na lagaw ain hial ding anop di dan pa hi ka sopi hi chi hi ka bidoi hi keima jong leset hin kho aphalem lem banga kana banga chu ka lagaw hin kho hi pakai isu krista hung ting le van gol wa na kan zaw lo ding kong ki he do nai chakhet bo hin line hi chi ja hi ka sopi christian amin mai hi pote number 1 christian kati pa cho krista ahung ting le christian di ta jisu nung zoi di ta mong pa cho kati he sopi hi je hin pathinin angai zo se tunia ka holim na ngai zo se pathin na phon chawen nang le en sum teo pathin bo in tin chuting le nang le ning chung mi te jong van lai zola van gol wa lo pi ta ki mo to the nevin na in sung mi nang le na bon chawen pathe na bo pi taw na bo taw hen hi chen ya na ngai tha je un na chung chen ka ki pa un mun te na ka sopi ka sangam na bon chawen sun tin che bai jan ten mang pha